Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke Kali Datsun ready go bertemai, kabas kem bat bidor. Wat la Khasi Hills Autonomous District Council kalathau ya Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority nagabanta ban ai jingbit shnaying shekipat ba nongsong snong kibasong basa hapo uput usam jong ke District Council Henry hadu menta ke Executive Committee jong ke District Council kampat la satya ban penbena pajba ya ke Building Bylaws. Uba Paul Lungdo habu jubab ya ke jingkeli balawanra da UMDC jong kaliang persya uba Ronnie V. Lingdo haka dorbar telang jong ke yeng dorbar tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council ulo ong baka council hadu menta kampat penmi pajba ya ke Building Bylaws Henry ulayathu baka Executive Committee jong ke council shen kan sepenmi ya ke jingpen bena kenang bakan long ke jingmentoy ya ke pajba nongsong snong jong ke jela ulayathu ru baka jingtau ya ke Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority kalong kat kumgi kendon jong ka Town and Country Planning Act kat kendai spa New Pulai kaba ai bor ya ke District Council ban ai jingbit nakabenta ban shnaying Lishbun ampang budung ka jubab ya ka jingkli ka balong kumni will the executive member in charge be pleased to state whether the building bylaws of the council have been notified ka jubab balong no sir. Mr. Chairman, sir, na syukwa man pankanmaw pinakagian kapor ba nadang long menteri jong Himajala jong Kejelang ba kapor ba I nomor beron-beron ni yang long sia ba kaladong kajing yakhi kajing persya apa Kejela jumi ya kajing penteri kami ka building bylaws syapar ke jurisdiction jong ka municipal area de hau benai Disember arhajar katnyo ladon ka meeting balakhat da Sarkar Jilla abo ka jingyaram Menteri Ramba Prem Tugapor Dr. Mukul Sangma akabai gambar bodon-bodon bodon ta sakaliang etai idang long isia lawan sa ka meeting ikli nong sensa ka bri new trap la don lang to bat kinong kitkam jong ka kani ka isi ke bladat kinong kitkam jong ka senjuk kinong sensiat sinong ke bri new trap baladat rai ba pentrekam ya ka building bylaws sabar municipal area laiti ya ka diskussion nado arhajar nyo Mr. Chairman sir de namar palade kecing ajung mod ki babun kikli nong sensya na po this council ba naiti no ya kali pan pentrekam ya ka building bylaws sabar municipal area sa council de khatha ndai arko pelayan ba laisna Mr. Chairman sir de kep balai ka penslan ka isi de kata kawai ke jingkli balai kom pentreno apa ko paiba ulung na bisa baka nung pentray ka muda ang pentray ka KCTC ray hadu menta da pentray kaba kani ka jingkali kalong ba hato ka Meglia building bylaws lani ka building bylaws an pentray siya berkhait bahap po ka jingpay ka council ne tang kita ka Shillong master plan lani ka Greater Shillong agglomeration area nakwa aban yo jingpay kita na uyan Rangwa Chairman, kani ka kam dan kam ya ka jing pensyai ka khambnya. Kamlong ka basisha ban ong ba ka isi ka la shom thia thai la ni la penslam ha ka jing dei ba ka jing shnai ka building bylaws. Namar ba nadu jong ka jing shinti kam jong ka isi ka patmai tang hapo jong ki kindiat banai ngiladap menta bantau ban notify ya ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority nado ka pratarik jong nai Oktober Risau Arjar Arpau
Dia kajing ide bat kajing bam bat dan kajongi laki jong hi building bylaws. Ka daw ko kongsan hi kalong ba ningkong shwa ni deban constitute ya ni authority. Ka bamut ba ni deban identify into ya chairman harba labu ya EM in charge building bylaws by designation. Ki members labu SE jok engineering wing, assistant executive engineer engineering wing, architect engineering wing, member secretary ubande officer in charge building bylaws. Dia kepamat ba anda ngila dapat identify ke dia bat ngila dapat ban identify language ki members ki expert hakalian jong kini ke wedi bat ki building structures ngila dapat identify ki language bat menta ke kam ke besak ke joki kalong ba kin penbit penbiang kin conceive kin manra ya kini ki bylaws. Mr. Chairman, sir, toh katanga beli IBM, hendrai ke jingkali ba arpat nak perlu cuba. Hato kene ke bylaws, building bylaws kan penterikam abarok ke jurisdiction jo ke council ne tang apa ke Greater Shillong Agglomeration area. Nak kuat itai jing shine Mr. Chairman, sir. Ke jurisdiction ke jongi kan lambai haki areas ke bahap tribal areas, ADC areas ke bamut haki area ke bah Shabar na kabaka notification jong 8 Februari arja kadai jong ka state government kala dat ban notify hang tu ban ya ka jurisdiction la jong ka balong ki municipal but scheme areas kin hap bat ka state government but ki area Shabar jong kata ki area ki bahap apa jong ADC kin hap apa ka jempet jikwi jong ka council ko jong Kamut tang apa the Greater Shillong Agglomeration area, tribal areas. Lani berapa kawai ke bahap apa ke jurisdiction jong ke council Mr. Chairman. Baru ki area jong ke district council ngindan ke authority jongi ke bangi like nak ketiga jongi kalong ki municipal and scheme areas. Mr. Chairman sir, ni confusion dia. Nomor danyong tribal area order district still after paragraph 20. The scheme area no ke hap apoka jurisdiction jongka district council under para 20. Like no likely normal municipal. Ka Yupianwat, ka Prince Bajar, bat ka Chilgon. Jadi kat pergi kai jawab ke jong yang isuthu ba hagitu di scheme area. Kabut ki Greater Shillong Agglomeration. Kat kum ka jing ai bor jong ka sarkar house na majak khandai kim hap ni kabamut kin hap ya po ka muda de hangni ngasnu Mr. Chairman sa ngila do away ya ka right jong ka council kat kum ka paragraph 20 ka bagi di ban administrative ban regulate ya ki an te gam ka council jadi ko spa ban shai ta ini bentan det namar shai ban kidang hap po ka council area. Lain orang itu lagi normal municipal. Kau ni confuse niat kau jadi semua question. Ia mencari yang bagi empat notify ya ke building bylaws dan notify tang ya ke building authority. Ini yang hasil atau district council building and structural regulatory authority. Nasung tu kajimut jong kadika authority kalau bak issue building permission. Jingkali kalau ingin issue building permission naga state government building bylaws ni naga hasil otomatis building regulation 2015. Namanya dong naga jongga hasil otomatis council building regulation 2015. Jika jingkali kalau naga hasil building and social regulatory authority can issue building permission based on the Meghalaya building bylaws or on the KHADC on building bylaws. Mr. Chairman, ngalak keren syai bahamannya baka daw bangi constitute but notify ini ke Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority kalong bangi day ni snow ya kajing don kam bangin don our own set lagi jong
ki building bylaws ki banlang applicable haki areas jong ke autonomous district council kabaning kong kabar ya ke jurisdiction lada ngashim ba ke area ke jongi kalau roughly kenda 100% jong ke kenda ko siap jong ke jela ke jongi kahap haki autonomous district council areas di ke jing persen ke jongi kalau bangin sedang syuaban implement ya ki bylaws haki ni ki area ke babun namar ba violation kajing non application jong kanu kanu kaan kumbapi kajing ni jong ki building kajing ni jong ki hotel kajing ni jong ki homestay hakeleng-keleng kajing ni jong ki yeng buat preng jong ki wa buat ki rut wa kebelawan ra ke flash flood mendakas nam ku syirkai ba kini kidai ki immediate dangers ke bangi bangim dan lagi jong ki bylaws the side by side kat bangin ang petrekam pada ya kini ki bylaws ki jongi ya ka jurisdiction ki jongi langin shimlang ki scheme areas langin ang pen ya syushu ya uput usam jongka jing terekam jong authority kane ngiran kaman exercise daga bashimru ya ka jing don kam ban amend ya ka town and country planning act ya ka municipal act bro atli act ki badan hakti jong ka state assembly Mr. Chairman sir ngatai ka intention jong ka agency na rapor Singapore kalau konsep ya ka purpose kat kum ka jingkwa jong dipai ba nong solution ka hot issue hotutan 14 15 16 kadaya on Meghalaya building on the building permission issued by the MUDA kabon long kat kum ka system ka jong ka balak ta haja babun ke bentar dendeng kum ka pau menta ka building permission ke bangin issue mengi kadai sebar na greater Shillong agglomeration kamu ka concept kita purpose do ka jigmel di jumpai pa kamdon kamru ya ka urgency ban roish na ka benda kumai area na maradu mentang empat affectan kata-kata the very urgent issue na tayo umlim na tayo opar Shillong dia ki na nongkrem dia ki na gawin dia ki kalong bangin light na ka permission dan issue data mudah baka district council kan issue data permission jom ka kakum ka system da jom tira lagi lek ham da kumakalong mentali nyimban kam issue hakimi ke benta kan lek hita muda kamu ka concept ka purpose do ka di jom pai pa tengah susno tengah ni kawai ngasku aban lese ban panju shine na ka na we in charge ka dong ne ka intention jom ka executive committee ban hai dan state government baka jinge ko dah usam arja kanda namar kam sha nga suso kam sha hatron ka jinge ko arja kandai kadai berperikam da kami kele bitin bayos but ni neng ka implementation agency ka district council ka banong implementation agency kadai ka autonomous body dengan terang masuk banjuk panjing sha yang chat dan jimut ne am ban thong yang sa government ban ko har ya berokoi like no tang likely ki normal municipal but ban ailat ika district council ya ka bangla frame la ka jong ka building regulation ngin pentri kam ka independent di hakaji satu council kapana konsep sibun ya ka purpose ya ka objective ya ka expectation dong pan ba terus masuk ban ai panding shai don ne ka jingmut state committee ban phai dan sa state government ban ya kan yang baban kuat ya baru ini area under this tribal area under the paragraph 20 lain no tang likely di normal municipal syaka council pada council kan issue permission kapkum ka building regulation juga council kenapa konsep atau purpose dan kenapa orang nak confuse yang banyak Mr. Chairman sir ngasmutu bagadan ka confusion hata jiksutu jong namba badan program na maukar namar hangning akran dak basyai ningkong syuaba ke KHADC ketika authority ke bangi la constitute Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority kan omdai tang ke implementing agency of the state government na kata ngong bangi la bu syua nglat notify syua constitute syua authority kan bangin ai ki ke full power but can come up with a set of building bylaws kibadai jong ka kini ka council kabaa ngila notify hakan ni notification bro da kabangi ong kumni to prepare and finalize the building bylaws
in areas falling under the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council, with the Khasi Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation 2015 as a reference point. Kapamut ba tu keju ka building bylaw kaba play persang haka for jong kejinglong siya honorable member mentan ilai persang ban push through ya kitu bylaw sa kasnyam arja khatsam hai glafila arja khatsam kalong ba ka state government ka fine fault ba kanika council ban on issues of procedure filalek ban notify ya kiniki bylaws hak gazette jong state claim daya lingba ka proper procedure kalinti ke jonga borbor hak kampai ba Mr Chairman sir kolom ba habala hi ngin khun suki nginom kedia jubor dalam midan lap chu ban khun suki kampai national tingi sai kedia daga kedia mereka barang dan ke option ban khun suki ngin persyang shu ada kata option dari sisi itu ngelebu ba ke bylaw Kadram joki arja khatsan walaupun create dari council kan long ke reference point kabut ni dan jitbu ban penyiar scam ya ke jurisdiction buat ke autonomy jong ke council buat ngaban biang ni da ke wini ki point supaya kena member bentan ba kambat dan ke urgency kadang sabar jong kini ki area bodai municipal area but scheme areas kadang ke urgency menhadani kadang ke flash flood dapat kita ya ke umsning kadang ke jiktuai yang haki bubur ni cakap kendong kendong di homestay bubur ke ladang ni hakatain seorang hakatain terter di nong kendong di jongi klaim ke guna regulation kadang ke urgency hak juga kuapat ban penyiar ukur usam jong ke jing terekam Japanese authority ngin persuade buat ngaladak ruban tho officially ke state government ba ya ki areas ki bahab hapo ke bangiang the GSPA Greater Shillong Planning Area but ki area ke like ni likely ki normal areas within Shillong municipality kajing persyang kejungi kalong bangin exercise ya ke bor kejungi haki tu ki areas tu anda bisa cuma tahu ngatu bu ba kajing mot tu yang kalong ba ya ke Khasi Hills Autonomous District Council Building Regulation 2015 pan bilang yang akan reference point amba sutu bah haka technical term nama kajing bom pedang jong sorka ya katukan notified kajet ke jongi nama bagi kami tu normal procedure dia saya lapan dong dia ngakau sutu no ia min charge ada kalong pun tak ka executive committee ka dong jingmut ne am bahadin bagani ka expert committee authority ke babla constitute kalau make to a reference hak jadi bagani ke building resolution 2015 Perhatian bala amen on different part, different section juga ni. Don't you know them ban yang satu kasih government ban notify kerja kenapa bagi orang penerimaan dengan building regulation. Apa itu anda? Kalau tiga jungi kalau ngebasai bahagi areas jong ke control jong ke ADC kani authority kadon ke full power ban tahu lagi jong ke building bylaws. But ya gini kejo pat ngin penting kena bah kinlong tiba la notified daga state government haka gazette jongka kenang ba kanlong nak benda ka wide circulation of information yo pai ba di kabalong syai ni kalong ba ka jing persang jongi kanlong banginang penyiar ya ka jing terekam Japanese authority andre haka juga por nginom up dapat orang ba ngin yo lut ikitai di areas ibala kedau do honorable member but haswa jota ngin nasyong klikti kajing persang jongi kalang bangin sedang ban exercise wood ya kini kam kalau ham slam mentah ngidon kam bandan lagi jongki building bylaws but habang ikrebere ya kini ki 2015 kum ke reference point ke kedau syai wa ngikwa ban exercise ya ke control full control but autonomy jong ke council ke wei kamat ke bangin hak syai bahani kalong ke jing persang bat ke jing ya persya itu kisnya borok kalong kam tambah kajing day bat kajing hebat kalat juga registration fee bat kemudah nangka kajing dan jongki hapu jadi schedule areas ya kijat building kiba mendai show kuki building hasor bat kapsor kini berak kelong peculiarities ya kiba kini ke authority kan persyang address link ba kini ki bylaws kiba temai
mikmat naga mau harpen tho ke bahap apa ka Shillong administrative municipal nothing bayo kamana so many confusions Mr. Chairman sir. Haka trading by non-tribal during the time before kiba Shillong haka Shillong administrative area municipal kiba Shang dan abuai dan Shin trading license na po sa council da ka baong ka sarkar haju kani ba kamhap hapo ka perbiu jongkas district council handai haka years 1963 na mga pla 1961 habalay sila court ka high supreme court ong ba ginirok ya hapo ka Shillong hapo ka municipal or district tribal area under restriction tinggal try kam kerki ya kani gibapli gibawan na Shillong administrative municipal gibadak kam try ka council gimna permission ya kawan confusion banyak sang dan sorondal shua menshua nak sanction dia ka tri naisen sementara dua wes sang permission tidak om shua dan pentrika ting twice perkhat baro hakian kenang baro ngonra ka confusion kidong semua nama ladawan hang ni kidong bapi nama pihak ka scheme area pihak ka Shillong greater agglomeration nyimla ban issue hang ni kata point por bahaya ka section ya ka tadi naisen tu kan sakta lang Mr. Chairman sir. Dia nasuat tepat ya ka executive committee. Naik Royshan persangkat bala ban include lang ya ka Shillong administrative municipal hapo ka area. Kenang ba daga ju kal tingin la. Kenang ba kinong kren man tay kinong operasi lang ko jong yes. Kala council ila Roysha ka purpose na daga execution ni. Ya minta nasul haji slow juga not to watch. Hendak ngelak biang nak hai dan bahas bun le alami kini Shillong administrative municipal. Mr. Chairman sir, kini kekam ke mengelakkan mana ngelak bentuk syarikat state government, but ke intention ke jingmuhi ke jongi kalau bangin penyiar yo pun usaha jongi ban exercise ya authority jongi khabar ki area kiba kentup ya kini kiba member uang municipal administrative area strong Shillong. Mr. Chairman sir na sutapan ban biang hang ni ba hak jingya keren ba ki stakeholders babun kim persya ya ka building bylaw persi ki persya ya ka building bylaw ban penterikam tak mudah. Okey kata kadai ko point bala IT secretary council balai ke klan pentrai aduk mentalai sausnem kata ni ka council ban bisha mentah Mr. Chairman sir syubuk mentah ngabuk ngakwa bendu jikeli ya wiya lada don ki bang abide by the building bylaws of the district council. What action can you take against violators? Mr. Chairman, can you repeat your jingkli? Mr. Chairman sir, apor bapantrai ke state government given the conditions balada him abide by the building bylaws of the state government, there are certain utilities like power supply, electric supply not be provided. Minum air. The Shillong kumne shubu menta the this council kalau ada how ke building bylaws. Lada don kibam kongo lane kibam penterikam ya ke building bylaws jong ke this council kai ba ke this council kala ban shim action ya kita kibrio kibam bat ne bambut ya ke building bylaws jong ke council. Mr. Chairman, yang keren berbasyai ba kijua ki concern ki ba member na malium UI kidai ki concern ki jong kani ki isi ki jongi dai namar bang UI ba kadan kajing persyak na ki pai ba na kadaw jong kita ki jing perking ki babun jong ki an bala implement secara mudah ba ngila pemi ngila create ya kani ke authority na assure pi ba sisien bangi wanra iterwa ya ke cure ya ke jing penkia ya ke dawai ngin pentikna baka dawai kan kam klan banyak ke jingpang boleh syukur